Hlekana mingisirome nakuhlekanisa kolonga ngisela station shirko eka hlekana skrana namuntlha imsuburo kuna namuntlha ihlanganile kusukro ira makwembere nkaya ra n'wetili ya nyenyankulu lembe magedembere makumembere n'we ni Khalanga Pat Mathebula n'wana rismat wa jimo xitlhangoma xingirtaro xicecela makuna wa ndandazi na kwamukela mingisirome la n'wana ngisela kola Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na wekimaki audio streaming amkana lon fm.co.za fama swinga kufika le ka hafu kupile awara ya n'wana hlekana wa siku ra namuntlha na Hlayiseka Robert Mathye ko hela ka a ndzi tshama ni vona ko hela ka vhiki ko kova ko fana na loko huma ka loko huma ka kona ko hela ka vhiki ku kome a ku kome swinene ka vamsirtani a ku ri ko hela ka vhiki kahle swinene va te ni mi byela ku va khensile ni va khensile swinene ku va mi va navelele siku ra ku velekiwa sweswi languta swin'wana mingisero mugana lona FM ka Afrika Wa Vulavula namuntlha hi amukela Professor Themba Sono hi bula na vona laha hi kha hi languta ngopfungopfu ka timhaka leti ya tingele ku humeleleli la xidorobanini xa Palma hala n'walungu wa tiko ra Mozambique va ri madzolonga lawani ya sungule khale kusukisela kwahala ka malembe ya 2017 kahlekahle loko ku ri ku sungule khale ku nga va swi vula yini leswiwani ke mi va switwelela mahongweni kha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku va ku tlhe ku va na nhlengeletano nakambe ya komitinkulu ya ANC leyi nga ta va kona nakambe namuntlha endzhaku ka loko yi tikomba ongeti a yi hetisangi kahle timhaka leti a yi fanele ti hete tolo nhlengeletano leyi hata ya mahlweni ta va amukela Professor Tinyiko Maluleke hi ntlhanu timinete ku bila awara ya n'we hi bula na vona hi mhaka yele seke i nga hoxa xandla ka timhaka toleto timhaka leti ta vandla ra African National Congress ku hela ka vhiki hinkwako vanhu va ka va langutele kahle yi ta hetelela ku endleke yini ku tekiwa xiboho xihi ku fikeleriwe yini swi hete ku hela ka vhiki ku tlhela ku fika na musumbhunuku namuntlha kahle ti haka ku yi rimitsu na koho hi swihi leswi fanaka swi endleka hi swihi leswi swi nga ta ka swi nga endleki hi ndlela leti ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena u nga pfuka kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe ta hi bela riqingho ka 0152971855 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za Professor Themba Sono va yime kulunga ku la ta hi hlamusela nyana kantsongo hi timhaka leti ya ti humelelaku leyi a kusuhi na ndzilikano wa tiko ra Tanzania na Mozambique a n'walungu wa xifundza xa n'walungu xa tiko leriya ra Mozambique kambe sweswo hinkwaswo mingisero wa mehe xani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pat Mathebula ai amukeleni Professor Themba Sono Prof inhlekani enhlekani amshadweni kwini hungu leri hi bulaka hi rona Prof i khale ka hi bula hi rona ri tikomba ri kule no hela kahle kahle se ro nyanya ku endleka yini a Mozambique ni vulavula ntiyiso ku ri khale ka ri bula leswona leswi a ni ri na mina ni ve ni mi tsundzuxa ku ri vanhu lava va ma-islamist lava va nga swi tlulela a Cabo Delgado a va ri Tanzania hi vulavurile khale na le ni byerile loko ri University ya Pitori hi ku 1995 hi ku va ta vanhu lava hi ku vanhu lava va lava la ku nga na timali na la vanhu vo ka va nga tiviki nchumu so sweswi va langutile va vona ku ri mfumo wa Mozambique a wu na mhaka na vanhu va vona u na mhaka na ti-petrol gas leti va French Total va ti endlaku kwale vo Palma na kwale vo Pemba hinkwakwalaho manjeni ke i va hi loko va sungula ku hlasela la makaya va ku vonani vanhu lava Total lava va nga tisa hi mfumo wa Mozambique a wu nyiki n'wina vanhu mintirho a wu endli nchumu u ta teka rifumo ra n'wina i va hi loko va kota ku hlawula va kuma vanhu va le handle nga ku vanhu va le handle vanhu lavo ka va nga tshama madorobeni i va hi ku va endla masocha ke hi swi endlekaku ke so na loko President Philip Nyusi a ku ni tsutsumela ni ya ka EU le va ta va hi pfuna ku ri i hlula swigevenga leswi a ku nga ri na nchumu a ko va ku yixisa ntsena vona va langutele timali leti va fanele ku ri va ti kuma ka Total company so manje ke ma-Muslim lawa ma-jihadist lawa va nghenile va hlaserile va kumile vanhu va vona lava va hluphekaku manjeni ke va kuma ku ri
masocha a Mozambique a chava ku ya le amakaya le akhwatini le so va lo tshama la dorobeni that's why va kota ku fika la ka doroba ra Palma la va ri hlangetela va la ku nghena so swi kombeta ku ri vona va ri mfumo wa Mozambique a wu na matimba u na nchumu so rifumo leri mafurha lawa va ri tekaku hi rifumo ra hina a hi ri tekeni so va kuma vanhu lava pfumelaka kambe loko mi kha mi kombisa ku i khale leswi swi ri kona hi 2017 swi sungula ku tikomba ku endleka yini hikokwalaho ka yini swiyenge swo fana na va SADC va na matiko akelana va Afrika-Dzonga Zimbabwe Tanzania va nga kotangi ku hatlisa va swi sivela swi nga se tikomba swi fika ka xiyimo lexi xi vonaka ku nge se swi le ku kuleni ma swi tiva ku ri varhangeli va hina va endla va languterile switulu swa vona ntsena a va langutelangi ku ri vanhu va vona va hanya njhani that's why na n'wina mi vona na laha Afrika-Dzonga laha varhangeli va Afrika a va na mhaka na vanhu va vona vo va nyika tipampiri na ta mavunwa va ku fambani mi ya lava mintirho ematikweni laha mi swi kota ku n'wena na hambi ku ri Afrika-Dzonga mi nga noya so a hi lavo va nga kota ku byelana ku ri a hi endleni swilo swo ku ri hi pfuna vanhu va hina hi lavo va langutele ku ri na switulu swa hina hi nga swi khoma njhani hi nga tshama njhani a switulweni swa hina until hi fa so a ku na xona lexi va xi kombetaka ku ri hi ntiyiso va lava ku pfuna vanhu va vona va lava ku tshama ntsena a xitulwini toleni loko ni mi byela mi vutisa ku ri a ku nga ri n'wina a ku ri n'wana va vuswiki va vutisa ku ri na president ya Botswana leswi a taku laha a vulavula na president Cyril Ramaphosa va vulavula hi climate change so loko a ku na swilo swa climate change va ta vulavula hi swilo swa Bridget Mutsipe na swa vo Ian Khama ntsena ku ri no hi nga embarrassi stan so na kona a Mozambique hi xilo xexo xi endlekaku a va koti ku byelana ku ri hey hina va SADC ku na xihuru lexi taku la xa ma-jihadist la a hi pfunaneni hi ya pfuna Mozambique ku ri yi hlula vanhu lava vo tshama va karhi va bula ti-meeting ta vona va heta va nga endli nchumu so hi leswi ke vanhu va Cabo Delgado va Cabo Delgado va xaniseka ku kona vonani ku na vanhu va dlayiwa njhani manje sweswi ku vanhu ku dlayiwile valungu kwale Palma mi ta vona ke va ta pfuka hi ku hatlisa hikuva vanhu va ta chava ku ri vanhu va le Europe na va le America va ta suka ku koka timali va nga nghenisi timali so mi ta vona ku swi nga endleka vhiki yona le ku ri swilo swi ta cinciwa ngopfu ku na ku vilela ka ku ongeti van'wani va marhavela lava van'wani va koho i va kwala Afrika-Dzonga ni twele a ni kha ni hlaya ka yin'wana phepha ri kombisa timhaka ta ku handle ka ku na tikhampani ta security leti ti nga ta private ti huma ku ri laha ku tlhe ku va na lava va nga hi hala tlhelo lerin'wani va ku fika kwalomu ya ka 12 lava va hehliwaku ku i phati ya marhavela lava swi nga va swi vula yini ka hina tanihi Afrika-Dzonga na ku na maveriveri ya ku kumbexani Afrika-Dzonga ri nga yisa masocha ku ya pfuna laha a hi ku ti kokela lumbalumba la professor sweswo marhabelo lawo va vula vanhu lava dayiki lawa va khona dayiki loyi a nga sungula lexi va nge advisory group yena le a ya ku pfuna valungu lavo va mafurha va total gas lava ma vona va huma intiso va huma Afrika-Dzonga kambe hayi marhabele lawo a loko na mfumo hi marhabele lawo a nga ya ku ri a pfuna vanhu lava va ti-gas company va pfuna na mfumo wa Mozambique ku ri swigevenga leswi swa ti-jihadist leswi swi nga va hluli so manjeni hikuva hi vanhu va Afrika-Dzonga na yona tiko ra Afrika-Dzonga president Cyril Ramaphosa u ta va embarrassed that's why na yena u ta endla ku ri a rhumela masocha president Cyril Ramaphosa kona kwale hikuva loko a kota ku rhumela masocha a DRC a kota ku rhumela masocha ka vo Central African Republic na vo Burundi hi tsandzeka yini ku rhumela masocha lawa
ku ava endli nchumu masocha la vo tirha ku ntsena ku hlupha hina la atikweni ra hina la nga ku a va fanele ku va ri ka ti-borders kambe va tshamile emakaya lava va karhi va yiva timali ta ti-COVID-19 a va fanele ku va ya le va pfuna Philip News hikuva na hina a nga tivi ku ri na ku endla yini president wa Mozambique. ni a hetiseli ni le ku languteni ku loko mi kha mi vulavula hi timhaka ta toleto ta ku maravela prof a va na mhaka ku va famba hi kwihi loko hi languta Afrika-Dzonga mindzilikano ya yoho a yi tikombi yi hlayiseke ku fika kwalano swi vula yini leswi ka region hinkwayo ya SADC loko ku kha ku kala ntshamiseko le n'walungu wa Mozambique? Swi vula ku ri mativa xo sungula ti-association to fana na vo SADC fini a ti pfuni nchumu. Swi vula ku ri tiko rin'wana na rin'wana ri fanele ku ri ri tiyimela hi roxe ku ri loko ku ri hina swilo leswi hluphaku hi nga tshembi matiko man'wana ku fana na Lesotho loko a yi dzumba yi tshemba ku ri loko na hambi holova la Afrika-Dzonga yi ta swilo kahle. Manje la swi vula ku ri hi fanele ku ri hi languta kahle ku ri ti-association leti hi nga na tona to fana na vo African Union, to fana na vo SADC, to fana na vo East African Community, to fana na vo ECOWAS, ntirho wa tona hi cini tincini lexi va xi endlaku lexi xi nga pfunaku vanhu va vona hina hi vona ku ri lawa swi vula ku ri no vanhu lava languterile ku khoma switulu swa vona ku ri va nga suki exitulweni va fela exitulweni ku fana na vo Mugabe loko va nga la kusuka ma vona so swi tani swilo a ka ha ri na nchumu lexi vanhu whether hi va le Afrika-Dzonga or va le Zimbabwe or va le Namibia or va le kona kwale hi vulavulaka kona eMozambique va nga tshembi nchumu ka varhangeli va vona a va langutangi tiko va langutile switulu swa vona. A hi hetseleni prof leyi a hi mi vitanelangi yona kambe no la ku twa n'wangurhu wa n'wina ANC yi ve na nhlengeletano weekend hinkwayo kumbe ku hela ka vhiki hinkwako prof yi tsandzeka ku fikelela xiboho sweswiwani ve ri va ta tlhela va hlangana futhi namuntlha kahle ku endleka yini kwalaya? A ni byela un'wani va radio ya le Europe tolweni ni ku va nga heti tolo hikuva ka holoviwa ngopfu ku ri na manjeni va fanele ku ri va endla yini hi Ace Magashule na vuzuma swakwe so a ku na nchumu lexi va nga ta yi byela xona until va hetile ku ri va endla yini hi Ace Magashule hi xexi va nga yima hi xona ntsena leswaku ku nga tshika ku hangalaka NEC ivi swi ndla ku va na congress ya special a swi se fika? Well mativa va ta fanele ku ri va postpone swilo va yimela vona ku ri na ku endleka yini va nga n'wi susi hikuva va chava ku ri maybe u ta ya a teka vanhu van'wana va ANC ANC manjeni i ta hluleka ka next season. Ni mi twile prof ikeseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta na n'wina inkomo i Professor Themba Sono lava hi bula na vona mingi from Garalona FM mhaka leya ya vandla ra African National Congress loko ku angula na wehe ya ku nyika nkarhi kambe ke hi ta va nyika hi ta va hi kha hi bula na Professor Tinyiko Maluleke ntlhanu timinete ku bila vara ya n'wina vo va ta na tlhelo ra vo hi mhaka leya ya vandla ra African National Congress leri nge ri ta tlhela hlangana kambe namuntlha ku hetisisa nhlengeletano leya yi nga tsandza ku hela hi ndlela leyi xana wena wangula ku yini eka 015 297 1855 ni ta ri teka riqingho rero a hi twile ku sungula swi tikomba lexi xi kha xi nga lavi ku tlanga leswi hi lavaka swona la kambe sweswi xiyimani hi n'wi ringeta nakambe hi twa ku u angula a ku yini hi ndlela leyi. Kahle loko mi langutisa butpet eka timhaka ta vanhu lava va nga koho sweswiwani
problem leyi va nga na yona hi vanhu lava va tivaka tinyimpi vanhu lava hikuva mi nga langutisa loko va veka munhu loyi va nge i general ya masocha a nga na ntokoto ka ku humelela yini nyimpini ya koho loko mi langutise Ramaphosa yexe ku na lexi a xi twisisaka ku ri hambiloko u ya a nghenelela ko kwale Cabo Delgado ka koho ku ya endliwa yini masocha na lava va fuma khale vo va twisisa ku swa tinyimpi i ti famba njhani lava va nga koho sweswiwani hambiloko vo ya kokwale va ngo rhumela masocha ya hina ku tlhela ya dlawa ntsena ku fana na lava va nga tshama va rhumela Central Republic ivi loko va dlawa 13 wa vana va South Africa va tlhela va teka masocha ya tsutsuma ya kokwala kaya se a ku va na nchumu hi mhaka ya ku ri loko swi ta ka timhaka ta nyimpi a va tivi nchumu ku ri ku humelela yini a va fani na masocha lama ya khale loko va ku ti-general a va swi tiva na loko mi langutisa xiyenge lexiya va nga xi herisa xa 32 battalion a ku ri xoho xiyenge lexi khale ka mfumo wa apartheid a va kota ku nghenelela va tlhela va endla na vuhlori ka matiko ya le handle se vunyingi va masocha lama a ku ri voha va ri na ntokoto ka timhaka ta swinyimpi masiku lamawani mabuni lama ma prefera ngopfu ku va endla leswa ti-mercenaries ematikweni a va ha tinyiketeli ku va swi vona ku masocha lama nga koho kuma ku ri socha ri tlhela ri huma na mukhava ku komba ku socha rera ro tiva nchumu na lava va khomandaka a va tivi ku ri va khomanda yini mi nga hleketa swa ku ri no loko a ka ha ri va president lava va khale a swi nga ta va swi endlekini la sadeke sweswo inkomo butpede khensile swinene i vayingiseri lava xikongomelo nkulu hi ku duma i ku va hi pfuna va hi lemukisa leswi va tivaka swona un'wana hi lo hleka Ahee, minjhani papa kona minjhani? hi pfukile Inkomo. mi angula mi ku yini n'we Me ya mi mavonela nta ku problem ya hina vanhu va Afrika ku hluphiwa hi ndlala. Mi ta kuma swa ku vana va nga ma-terrorist lava hlaselaka ku na lava va nga tshama va nga na timali ta voho va va rhuma and loko se tikhampani ta ti sungula ku hluvukisa va va byeletela va ka hawa a mali yo famba ntsena ya Europa hala n'wina mi gain nchumu vona na mina mapatu a mina nchumu ti loleni ka tiko ra n'wina si vanhu lava vo tirhisiwa kahle se lava va tirhisaka ke i va khala ku kuma yini yena loyi a va tirhiselaka ku wina ka yena ku onhetela masivona i tsakisa hi loko swi onhaka a nga tsakisi hi nhluvuko ni a nga tsakisiwi nhluvuko tatani phete yena u tsakisiwa hi ku vonetela ntseswa ku swilo leswi nga humeleli and mi ta tsundzuka ku tiko ra Mozambique ka former president Ramaphosa a famba matiko yo tala ya Europa a kha a gangisa vanhu va ku ta va ta vikisa ku ta humelela khombo lelaka a lova si loko ku nghena tin'wana ti-president nkarhi wun'wanyana va ha fambangi hi ntwanano lowu ku nga famba hi wona wa Ramaphosa ku na lava nga tshembisiwile se mi kuma swa ku ka wina van'wanyana ti-tender teti va ti endlaka kwale ka mabisinisi lavaya va va siya ndzhaku mi kuma swa ku na swoho swi siya lavaya va nga tshembisiwi ku sungula timbilu ta vo ta vava na mi twele pot ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo hi le ka 015-297-1855 hi hafu ku pela ora ya 13 ka mukela lone FM makomba ndlela khensa swinene loko hlawule xitichi lexi eka nhlekano siku ra namuntlha a hi koti ku angula ku yini vandla ra African National Congress va teke ku hela ka vhiki hinkwako loko nga va tlhela va katsa na ku hi tshembisa ku president va ta vulavula tolo hi xuxa ku za ku ba ma 12 va nga vulavulangi ku endleka yini n'we mi nga kwelendeni kumbe mi nga kota ku hi hlevela hi byeleni hi le ka 015-297-1855 ta swi teka swoswoleswo hinkwaswo a ndzhaku ka ku kume mahungu misava ku ya ta va yimise kweni awara ya n'we loyi n'wi amukelaka i amukelo ngoveni ya Munghana Lonene FM. Makombandlela swivutiso ni tinhlamulo nhlikani lowu Eka
Afrika Wa Vulavula. Bothete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa. Languta ka ri mixero mkarano on FM kume na 9 minutes ntsena ku bila wara ya 12 a hi ku tsuku angula hi tlhelo ri eka timhaka leti hi nga ku khomela tona nhlekana wa siku ra namuntlha ku sungula hi loyi hleka Nada son, porque hi fokile mjani botomi eko robot. okay Yo. Okay. Nkombela ku angula ka leyi emkhambula la leyi ma ta vulavula ku yona na Prof Maluleke. yes So ntwa ku van'wana they are punting this proposition ya ku ri ku fane ku va na a so called special conference. Yeah, timhaka ta olova teto ndhamba ngopfu loko ni vulavula swilo swi va na a source of reference. Constitution ya ANC hi tsutsumela ka rule number 29 yi vulavula hi special conference leswi yi fanela ku va endliwa swona. Ti-sentence tinharhu ni kombela ku yiva leyo hetelela yi ri participation at the conference shall be determined by the NEC provided that branches are represented at such a conference in proportion to their membership. Sweswi ku nga na COVID-19 ti-branches ta hina ta ANC a ti nga ri ku functioneni hi ndlela leyi ti lavekisaka swona ti kumeka varhangeri va hina va hlangana ka ti-branch level and all that. Hi kona sweswi va nga sungula ku kumeka va kha va hlengeletana va yisa ntirho wa phati mahlweni. So proposition leyi tisiwaka ya ku fanele ku va na a so called special conference a yi nge vi kona eka nkarhi wa sweswi ka this current juncture. Lexi fanela ku humelela i ku ti-resolutions leti nga pasiwa na Zurek hi 2017 a ku loko ku ri na swihehlo swo karhi swa ehenhla ka xirho xo karhi xa ANC o fane a kumeka a yimela sayitini. Hi leswi namuntlha na madyambu swi nga ta kumeka swi ya vulavuliwa hi president loko a nyika closing remarks or the closing statement ya NEC leyi nga kumeka yi va yi extendeka. kambe mi ri yini hi ku vulavula ka ku swi nga endleka swirho swa ANC leswi nga ka NEC swi tshika swivandla swa swoho hi tinhlayo ta le henhla ivi sweswo swi endla ku collapsa NEC. Loko ku collapsa NEC ku endleka yini? Loko ku collapsa NEC ka vula hi swona swi nga endlaka ku va na so called special conference mara a ku na vanhu va ku tala lava va nga chargiwa formally va nga na swihehlo formally lava va kumeka ku va kha va ya khota ku fana na SG ya hina ku fana na vo Mr Bongo na swivulavula swa timhaka ta ku Mr Masondo na vona va fane va kumeka va yima tlhelo even though ku nga ri ku na official indictment ehenhla ka vona leyi va nga yi aphila hi ku ya hi loko integrity commission yi propose timhaka ta ku va fane va yimela sayitini va aphila hence va ha ri active va ha ri ku tirheni va ha ri parliament va ha ri kona ka swiyenge swa ANC because va veka appeal. So leswi a ni lava ngopfu swi tshikelela i timhaka ta ku a ku nge he vi na special conference eka ANC ku nge hi mhaka ya ku SG ya hina a nga la ku complya na ti-resolutions ta le ka conference leyi humaka ka yona. And then xin'wana lexi ni lavaka ku huma hi xona hi lexiwani va tshame va vulavula timhaka ta ku i ti-branch ti ri toxe leti nga endlaka ku va huma ka position leyi va nga ka yona a hi ntiyiso. Lexi nga ntiyiso hi leswiwani the NEC hi yona the decision making body between the conferences of the ANC. So NEC yi nyikiwe matimba ya ku loko yo boha ku va pfa va yimela tlhelo va fanele va yimela tlhelo loko va ala ku ta tekiwa xitepe xa kumeka va kha va suspendiwa va yimela tlhelo hi nkanu hi leswi nga ta endleka a hi yimeleni madyambu masiku ri namuntlha na Prof Maluleke ni va yimelini va ta kumeka va kha va hi tlhatlhela swona mara namuntlha na madyambu hi ta swi tiva ku sukela laha hi ya kwihi. No ni mutwili boto amene khensile swinene nkarhi wan'we inkomo ile ka 015-297-1855 a hi twilo wayanga la ku nghena Exilani bot pet na muhumelerisi bot Robert Mathye.
Both pete swi tikomba tatana Ramaphosa va ri ku choveni ka basikiri yin'wanyana leyi yi nge le ku kokiweni hi munhu le ndzhaku. So loko swa ha ri tano basikiri leyi nge le ku yi choveni ku ya lava ya kona a yi nga ta fika loko ka ha ri na munhu loyi a nge le ku yi kokeni le ndzhaku. So ku vula leswi ni hlamusela ku vula leswaku ka ANC swi le rivaleni ku ri ku na vanhu lava nge le ku kokeleni tlhelo. So ku va ANC yi ta pfuka yi va kahle i ku va ku solviwa vanhu lava kokelaka tlhelo hinkwavo va susiwa a switulwini leswi va nge ka swona. Hi kona la ANC yi nga ta tikuma yi ri kona. Mara loko swa ha ri so risimu ro avana le ka ANC ra ha to chaya tiphati letin'wanyana ti kha ti cina ti tsaka hi rona. So xiboho xa ANC lexi va faneleke va xi endla i ku solva vanhu lava nge le kokeleni tlhelo hi vona va endlaka leswaku ANC yi vabya ku fikela eka nkarhi wa sweswi. Inkomo mina Oriel Mawuti Jambula Trishville ka le ka halala. Khensini boti Oriel a hi ku tuna wehe ku mingisero mina u nga kandziyisa rito ka 0712659860 tasana Mathebula dp@sabc.co.za n'wana mingiserelo hleka kuna munhu la Dipi Mdzebula very njani hi pfukile hi ngo vona man no I can't Oriel very vata va solva njhani lavo kokela tlhelo a ku na ku mi nga va solva va ta tshama va ri kona vo lava management ntsena loko ku va ku ri na loyi a kotaka ku va manager ntsena now and then ANC yi ta tshama yi ri na branch timbirhi mara swi lava management kambe loko mo vona poor management mi ta tshama mi ri na sweswi hi nga na swona mara a hi tshikeni leswi a ni la ku vulavula hi swona hi leswi swa Palma leswi yes I think issue ya Palma yi na ntlhontlho ngopfu loko no yi langutisa hi ku ya hina ni vona ingaku it's an international problem loko mi yi languta it's very complex issue leyiwani loko mo la ku ta yi languta hi tihlo rin'wana because leswi mi nga ti vutisaka xona i ku na loko ku endleka hasahasa leyi hinkwayo xivutiso xa n'wina lexi mi nga vutisa van'wani va vahleri kwalani SADC va ri yini AU va ri yini well na United Nations because hi nge vulavuli SADC na AU hi tshika na mihlangano leyin'wana ya United Nations va ri yini na vona kwalani va miyerile va vuli nchumu now and then va hlangana ku endliwa ti-conference va tirhisa timali ta hina ku flya va ya koho kwalomu ku fika ku discussiwa swilo ku sayiniwa ti-protocol na treaties va vuya va ta tshama ku sungula hasahasa va miyeri ku ha munhu a vula ku nchumu now solution ya vanhu va Afrika ka ti-challenge ta Afrika hi yihi ya nomo na professor to tala ngopfu loko mo tikuma ti ri ku vulavuleni mi nga tlhemi ku ya Africa hi paradise vulavula speeches swin'wana swo chavisa ngopfu mitirho a yi humeleli tshu kambe nkinga yikulu ka ndhawu ya le Mozambique Mdzebula ku nga va ku ri yini hi ku swa tikomba kumbe ku na leswi va swi vitanaka trace kumbe la swi kombeka ku swi sukela kwihi swi ka swi ndlise ku yini mi ta tsundzuka ku na nkulukumba wun'wana a ri a Tanzania swi ka swi tikomba ku i le ku releleni ku va na swilemukiso na hi malembe lava va 2017 kambe swi tikomba ku nga ri ku ndlekeni ka nchumu mfumo wa Mozambique sweswi loko ni nga hoxisi ka timhaka ta vusirheleri ya SADC President Nyusi hi vo va nga mi tshama xitulu kambe xiyimo hi lexi a xi le ku vulavuriweni ku za ku lova vanhu van'wani va fika na kwalaho ka ku se ku lovi valungu hiko ku nga ta vona ka swin'wana swi vula yini i ntiyiso kwalani hiko ku nga ta vona ka swin'wana he pipi muganga wa ka Maxavele na n'wina na grupunyana pipi ya mi nga twana na ni ku mi lava matlhari ya vukarhi yo fana la ya tirhisaka hi lavaya swi nga tika ngopfu pipi ku makumu ku kuma swibuluki it's very difficult a swi olovi now swi kumeka kwihi matlhari ya vukarhi la ya tirhisaka hi vanhu lava va ISIS vo Boko Haram vo Al-Shabaab va ma kuma kwihi pipi na loko ya le ka UNGA le United Nations General Assembly hi fika hi hlangana ku vulavuriwa hi ri yini matiko laya tumbuluxaka matlhari a hi vutisani kasi mana xavutela ku ISIS matlhari lawa now hi nge vutisani because van'wani va hina hi party ya ku destabilize swilo leswi hinkwaswo kwala ndzeni a xi kona le no vula ku i ncini xi endlaku mi nga ma kuma matlhari nyana mi ri group nyana mbijana nje vanhu vo tshama swihlahleni mi ya kuma ku hi matlhari DP a swi olovi ngopfu DP unless ku ri na matiko lawa ya tlangaka background ma vona mi tlangela ndzutini a xinyamini kwala handeni hi swona sweswi nga endlaku ku mi vuya mi kota ku accessa matlhari ya vukarhi yo fana na lama handle ka swona swi nga mi oloveli se
matiko man'wana na varhangeri van'wana ngopfungopfu vona va lava hi ku setulovi valungu va ta nghenelela of course i ntiyiso because hi vona van'wana va vona va destabilize ku matiko lama ku nga lungi nchumu and unfortunately part ya sweswo hina varhangeri kwala Afrika lava nkarhi wun'wana va yimbelela ku risimu ra ku va lava ku tiyimela a va lavi nchumu a va lava ku twa nchumu hi matiko ya le handle ku ri hi ku hava na xitshunxo hi swiphiqo swa Afrika total ku ka ha ri nkarhi wun'we ni nga vona xitshunxo xi tisiwa hi regional xa ECOWAS loko ma ha tsundzuka hi ya Jammeh na Adama Barrow wa the Gambia loko va ri kokelana ni election ku nghenelela vo Mohamed Buhari hi vona va nga kota ku tisa xitshunxo otherwise hambi hi ku holova kunene ka vanhu vambirhi kwala Lesotho la yina yi xava tsandzeka ku tisa solution vo Troika vo yini vo SADC yona yi xava ku va tsandzeka goza va xavelela ntiko va swintsa ku yini va ku va tsandzeka ku tisa xitshunxo kwala kusuhana xa vanhu va 1.2 million se Afrika ho ti vulavulela hi ku hina switshunxo hi la ku tisa yini a ku na xitshunxo hi nga ta pfuka hi xitisi handle ka ku hi pfumela ku matiko malama kwele handle va hi tisela switshunxo because hina hina xikona hi nga ta pfuka hi xitisi ku to va ku vulavula rixa hi tisa sweswo ku lova vanhu why ni vula ku vanhu lava lova ku DP swi lava mani ku ava kasi va lava ku vulavula loko ndlekile vanhu va SADC ikhala phela African Union kasi va lava ku ntirho wa vona yi ncini kasi swa vona why va ku fomuni nhlangano a wu lava ku endla yini a wu lava ku lwisa xikoloni ntsena swi chayile why va ha chuveka va hlangana va ndla yini un'wana a kha vutisa xivutiso xi n'wi vutisaka hi nkarhi lowu presidency ya AU a yi kha yi khupuka yi suka Afrika-Dzonga ya Democratic Republic of the Congo se loko ri ku AU yi ya mavokweni ya DRC leyi swi nge le ku tikeni ku yi va tiko leri nga tshamiseka va ta swi kotisa ku yini ku tshamisekisa Afrika hinkwayo ke swi nge koteki DP akavula a vulavula mhaka ya ntiyiso munhu yaloye DRC tete hi vulavula ku hi tona hi xa pfuka DP kumbe mo hi ku hina hi pfuka hi tlhariha hi tiva ku agoma ku le ku burweni va le ku kokelana na namuntlha na sweswi ka ha ri ku kokelaniwa ku na switshunxi na mi tlhe mi teka power mi nyiketa loko hi yena lawulaku a ntiko hi lava ku ta swiyisa ku yini mi vulavula ku DP mi tsandze ku kukula xitanga mi ta swi kota mpela ku tirhana na rivala hinkwaro a mina nga le ku koteni ka nchumu DRC is very big DP aeroplane ti kota ku lenda ti-flight ta lenda nhoveni va cela gold va tlhe va famba va nga swi depectanga DRC leswi ri nga kurisa hi swona na infrastructure yi poor mi teka yena mi ku rhangela swilo swa Afrika wehe hi rhangelaka sweswi i ta ku ta mi tisela yini munhu yaloye cause ka ha ri na hasahasa a nge se kota na ku tisa ku hi yena fumaku kumbe a hi yena president a nge se swi twisisa hi ku va ha ri ku kokelana nini i la ku ta rhangela njhani swilo swa Afrika mativa ku laha Afrika DP hi ku vulavula swi kota ngopfu mara ku endla yona yi xa DP a xi kona hi nga ta fika hi xi endlile timhaka leti ni teka valava Palma a ni tivi ku hi ta ku xitshunxo ku ta ndleka loko ndleki yini a ni swi tivi as mi vula na coverage ya kona ma yi vona na n'wina ho pfuna hi vanhu va international amnesty loko a ku nga ri vona no swi tiva hi nga ta swi tiva swilo leswi cause na swiyenge swa mahungu a swi yi mara va kota ku ya reporta Syria ku boa bomb 24 hours mi vona yini kwala ri ku reporteni la Palma vai ku luwa kan'we hi n'hweti a va reporta because a swi serious leswi ya vanhu lava faka hi va nkoka kambe swiyenge swa hina swa mahungu a laha va pfuniwa hi valava vo David Mathye va Amnesty International loko ku nga ri vona mana ka hi ripotele hi vona ti-clip va lava SABC a ku tovana vanhu vambirhi ku tovana kunene DP va ku toviwile kwala khoneni laha va ri kwala Zambia la mi ta vona swi ri ti-headline se na swiyenge swa mahungu heti nga ha swi twisisi ku ripotiwa loko ku endleki yini ku ripotiwa ka ndhawu tihi sweka swi nga ha twiseki that's why na swa kona DP swi nga va swi vula yini leswi mi byi vona ni le ku languteni ku lava va kha va khavhara ngopfu mahungu lamawani ko tala handle ka le xitichi lexiya xa le Qatar na valava va mahungu ya le Europa swi nga va swi susumetiwe ngopfu na hi vukona bya khampani leya ya Total
maybe ku nga va sweswo mara me no va na concern ya ku na swiyenge swa mahungu swi tiva ku tshama swi haxa la ku tshama ku ri timhaka ntsena laha a swi vona jalaya ku ri ku na issue ya serious yi endlekaka a swi kona ri pfuniwa hi vona va lava international amnesty a ni ri na last ku hela ka vhiki loko ku ta sungula ku susela ku le ka ravunharhu loko ta sungula mihlaselo liya Mdzebula a ku vulavuriwa na hi timhaka ta ku va kavanyete mphakelo wa vukorhokeri bya vuhlanganisi ka tindhawu letiya ta le Pemba na le Palma hi ndlela yaleyo se swi endla leswaku na loko vanhu va fanele va ya teka kumbe va kuma va kha va endla timhaka ta vuhlanganisi kumbe mahungu walawo a swi olovi. No, ntiyiso ku nga va ntiyiso walowo kambe luya a vulavulaku hi kota ku kumeka titlip va ri kwele van'wani va vona va ndlise ku yini vona na ko ti handle ka sweswo ni vula ku tindhawu leti ti nga hostility ku va ku na nyiti ya serious ngopfu as ni mi nyika xikombiso vo serious tindhawu leti vuhlanganisa byi kavanyeteka hambi ko va kanjhani leswaku ku lwiwa hi DP mona ku pfurhandzile mara mi ta n'wi kuma ri ku haxeni vuhlanganisa byi kavanyetekanga laha kolovanyana vanhu ka hotela vuhlanganisi byi kavanyetekile swilo swa hina swa la Afrika swi voya mi ngopfu yena swi ha munhu wo byi rhangela hi to tirha ku tivulavula hi cinciwa loku nghena loku cinciwa loku nghena loku van'wani va nghena ti-meeting za ku talk loko ya mantshwa va va ku ve va lava ku tisa ti-solution ve va lava ku ta mi nyika report a ku nge vi na nchumu hi to tirha ku hi tivulavula vanhu va Afrika hi pfumeleni ku vanhu va lava ku ve le handle va matiko mambe va ta hi assista hi hina hi nge swi koti hi to America yi nge te yi lava ku traina vanhu va ta pfuna ku pfunanyana kwalaya a Kapitali because hina swi le ku hi tsandeni enkome hi ta bula ni mi twini Mdzebula a khensa swinene xivutiso i ku va ta na mhaka yin'wana Mdzebula laha ya nkoka Nhlikani Bootpet na muhumelerisi Mathe Kavula Bootpet na mitwa mireti vandla leriya ra ANC a ri kotanga ku fikelela emakumu ka nhlengeletano lowu va nga va na wotolo namuntlha va ha ya kona na mindzuku swa ha ta va tani va ha ta tlhelela anakeni vhele vandla leri a ri tshama ri fikelela nchumu xo vuyerisa tiko mara loko ko va ku ri na mali va ta va fikelerini laha yi nga tshama kona va vuya va ta hi byela ku mali yi herini ku ya swi cela a swi cela sweswo vingisi ra mina a hi twineni loyi hlekani mi njhani hi pfukile njhani hayi a ri nandziha hayi botele market ku ri ya ni titwini na vuhleri na botrobe hi fike hi hlela kahle se na ku vanhu hi dzikisa mihleketo ya hina hi yisa ndzeni ka mhaka leyi xo sungula loko mo langusa tindhawu leti nga mathulurisa lama ndlela leyiwani ma nga va ma ku fika Mozambique i tindhawu leti nga na oil ko va ndhawu yin'we ntsena hi swicele swin'wana swo fana na tidayimani ku nga hala a Congo ntsena Afrika hinkwayo kumbe misava hinkwayo mara hinkwako lomu ku luwaku ku nga na oil hi laha ku ta ku mathulurisa lomu tani mathulurisa lama loko ma fika ma teka ndhawu yo tani kumbe ma yi phanga oil leyi ceriwaka yi xavisiwa kwihi obviously ku na market la oil ya kona yi so kona hikuva va fika va teka ndhawu va tlhela va ticelela vona hi voxe ku cela khampani yihi hi leswi vutisa fanele hi ti vutisa swona sweswo a hi sunguriseni kwalala a hi sunguriseni Majeke miri loko wo languta minkondo ya marhavela ya muxaka lowu marhavela ya muxaka lowu ya kombeka ngopfu hala ku nga na oil yimbisi se loko ma nga hala ku nga na ti-oil i ncini i mani loyi a nga ndzhaku ka ku laviwa ka ti-oil leti ti nga koho leti ti ndhaku ku fana ku va na nkwetlembetano wa muxaka hikokwalaho ka yini va nga ri kona le ka nsuku ka diamond kumbe ka platinum hala matikweni yan'wana handle ka le DRC mi ta na yin'wana mhaka se ya ku ri lowu mo langutisa ni ri mina ni nga kombetela tiko ro fana America swa koteka ku ri ni teka mali na ta ku va yingiseri hi kota ku andlala hi tlamusa mihleketo ya hina loko no fika ndhawini ni la ku endla nchumu wo karhi ku fana ku cela oyili vanhu lava tshamaka leha va fanele va rhurhisiwa va tshama kun'wanyana xo sungula ni nga endla njhani ku phela ku rhurhisa vanhu swa durha swinene langutisa mali leyi nga huma ku leha loko va kha va vulavula lava va nga hlela oyili leyi nga leha ku yi endla kun'wana kwala ka vo 26 billion US dollars
i mali yin'wana yo tala ngopfu swinene leswo yi nga hluvukisa tiko ro fana na Mozambique hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla. Loko vanhu va huma lahaya va fanele va susa va ya tshama kun'wanyana, ndlela yo olova ku va susa ku tisa hansa vanhu va tsutsuma hi voxe lava nga sukeki va dlayiwa ku swi ta va olovela ku cela. Okay, loko mo langusa tiko ra hina hi Mozambique ntsena, loko fika xiqawani xitsongo phela vanhu lava a vo fika leswaku a vo fika va nge vuli ku matiko lava nga le ku hlaseleni kona ku khomana ni ku famba ku za va fika vo Syria ku halayani ku ri vo fika va tlova va ngheni njhani. Vuhlori bya Mozambique a byi ri kwihi, masocha ma Mozambique a ma ri kwini xo sungula. Loko ma fika ma nghena loko ku ri hi ntlawanyana wo karhi u nga fika u hlula masocha matiko hinkwaro, phela a kota tiko rin'wana ri ta fika ri lwa na vona hi ta ku hava ni matlhari man'wana makulukumba ngopfu, vo yo fika va nghena a xindhawanini xin'wanyana lomu va rhanga tshamaka kona va rhandzeliwe hi masocha man'wana. Ni nga vula ku masocha ma Zimbabwe, masocha ma Mozambique na ma South Africa hi le tlhelo. Va nghene njhani xo sungula? Vurhangeri na bya hina lebyi byi rhangelaka la Afrika byi na ku hoxa xandla ka mhaka leyi, kumbe tindhawu to tala ti nga na hansa leti vurhangeri byi na ku hoxa xandla hi ndlela yihi? Hi leswi loko no fika ni vona yi nga ri kumbe ni ri na vudyela na tiko ro karhi ka tirhisiwa like vuhlori bya vona. America yi tirhisa ngopfu FBI, yi rhumela matlhari ka tiko rin'wanyana, yi tirhisa tikhampani to fana na vo Red Cross ku hlayanyana titsongo leta to ku va va heleketa swakudya swa ku pfuneta ka matiko man'wanyana. Loko swi karhi swi famba swi yisiwa swakudya leswiya laha phakati ku tumbetuni swi tlhavatlhavana ku fana na timovha leti humaka la South Africa ti yisiwa Zimbabwe hala handle ku vekeriwe swakudya ku vekeriwe tikhavichi, tikherotso swiyini ku ri ku andzeni ku na movha na swi tlhavatlhavana ku swi yisiwa ndhawini swi tisiwa xisweswiyani ivi swi fika endleleni swi humesiwa swi nyiketiwa marhavelo. Hi leswi va endlisaka xiswona system ya vona. Ivi mi langutisa tiko hinkwaro swi koteka njhani ku ri ntlawa wutsongo u nga hlula masocha matiko hi ri helerile, ivi na vona va ku hi nge swi koti ku ya va lwisa. Sweswi i va ku America yona yi ku hi ta tisa masocha ma ta traina masocha lamawani man'wina ku ri ma ta kota ku lwa na marhavelo. Training ya kona ya teka nkarhi wo leha ku fika kwini? Hi nkarhi wolowo na ku America yi ta va yi kha yi kuma yini hi ku traina? Yi ta va yi kuma yini hi tlhelo hileswaku loko yi traina laha yo langutisa okay vona va strong hi tlhelo rihi, lava a va tisi leswi va endla xilo leswi i ti-conflicting kumbe i mintimbo yingani yi nga kona loko hi tlhelela hi kamba Nigeria la vanhu va nge le ku dlayiweni na kona swi katsa na vo Chad matiko lama nga kusuhi na kwala Nigeria hi mhaka ya oil. Ku endleka yini? I malembe mangani swi karhi swi humelela mara ku endleka yini leswaku va hatla mi kha va hluviwa masocha lama nga hlangana ndhawini liyani? No, la ku na ku mitana lana loko wo swi langutisa kahle na tiko ra hina ri khondli mavoko a ri na ku nghenelela a ri na ku vulavula nchumu. Why? Hi ku na loyi a nga na xikungu xo teka oil liyani va ya tifumisa vona hi voxe, phela va nge va lwa njhenjhe va nga ri ku kumeni ka mali, va fayinisiwa hi mali leyi va yi tirhisaka loko kha va lwa laha kumbe matlhari na swakudya leswi va swi dyaka na muholo wa vona va holeliwa hi mali mathulorisa lamaya. U kona munhu a swi tivaka mara a va nge swi humesi sweswo ku vona va lava varhangeri va hina ti-president ta hina hi vona va nge ri ku kumeni ka mali hi swi sweswo. Vurhangeri bya matiko ma lama ma nga kwala wona loko hi langusisiwa ka ntlimbo wa laha Mozambique, tiko ra Mozambique na vo Zimbabwe matiko ma lama nga kwala kusuhani ma swi tiva ma sadeke mo nyingezela van'wanyana mara a hi anamiseni miehleketo ya hina leswiwani ku na ku mitana la xikarhi. 015-297-1855 hai kuti mikisero me kun'wangulo we ka mhaka leyi wu nga va wu ri wihi. Un'wana muyingiseri a nga rhumela voice note hi loyi a nge ri na ye u lava ku tisa tlhelo rin'wana ra yena hi ndlela yaleyo hi ndlela leyi. Hayi Budpet minjhani? Mi va na doni la ka Matebane me ni ri tiko ra Mozambique kahlahla ri na matimba hinkwawo kona ko va ko a va na mhaka na vanhu. Ku ya hi mina ni vona ingaku ni swa fanela ku va swi endla voko lava fanele va lava matiko an'wanyana ku fana na Afrika-Dzonga kumbe man'wanyana matiko va kota ta pfuna xiyimo lexiya xi nga kona va kumbexana va swi koti ku ta lunghisa va ololoxa swiphiqo swa koho. Hi mavonelo ya mina na khensa ku khensa mina la ka Madibane hi kona musine loko a ku ni le ka Madibane a nga voni kona he Budpet ni tala ku nghenelela ka leya ANC la ka ANC la ti jamelanini la se kahle hi na 2 ya tiphati la that is why no loko fanele ku vulavuliwa
van'wani va va na miehleketo yin'wana van'wani va va na miehleketo yin'wana. Okay, a hi tweneni loyi hleka Botshet ninge. hi pfukile mjani papa Iputile mina Ismail Masangani ka tiyani ka Magoro ne ka Mangurwana. yes ku hava ka Magoro hi le tiyani ka Mangurwana a yeni ni mahlweni So I should take it. Kurisa a hi cinceni Okay, Botshet ko inga dzinkari nda ku rhanga ni kuna research yin'wana nga yi endla se nda ku vanhu van'wana va yi endla ne. yes Kuna la ni nga kuma ku a mi hlamuli n'wina sweswi ho hindzisela vayingiseli ni kombela vayingiseli va endla research ya ku ri va ri Mandela i dlayiwe khale hina hali South Africa a hi lahlangi Mandela so mfumo wa apartheid se ni kombela vayingiseli va endla research ya siku rin'wana yaleyo Botshet ni tata na yo kahle okay sweswi Botshet mina na ta hlamula ka sayitinyana ra ANC Botshet loko ni languta ka ANC Botshet sweswi hi tirha hi swilo leswintshwa swin'wana na xin'wana sweswi ku tirha technology ene hina hi khome varhangeri lava va nga na ma 70 years 65 years ku ya le ma swi vona loko ri ku vanhu lava a vo retire Botshet va tshama hansi va nyizela youth yi kota ku rhana swilo a swi ta famba kahle ngopfu la South Africa a hi nga ta va na tona tinkingha leti hi nga na tona masizisi because sweswi ti-problem leti hi nga na tona ti tele ngopfu Botshet ti tele ngopfu ti fambisana hi malembe ti-problem leti ti va ti tata hi malembe ti tata hi woho malembe lama nga tala laha palamende munhu wa tlela loko a tlele loko a ku phaphara va finalizini timhaka hi Botshet ho sayina manje ma yi twisisi a ni twisisi kambe mhaka leyi mi lava ku yi fikelela hi yihi kwalano mi lava ku endleka yini la ku fikelela mhaka ya ku hi lava ku fumiwa hi youth hi Botshet because youth hi yona yi tivaka ku sweswi ku laveka yini that's why sweswi mi kuma ku loko mo langutisa ti-strike lexiya xi ri kona xa le vet hi Botshet ne ka vanhu lava hi fumaka a va nge swi twisisi ku vana lava va xikolo leswi va swi lwelaka ngopfu swi hlangane ngopfu na yini loko ku ri ku a va swi twisisi a yi ta yi nga fikangi mhaka ya strike a va ta va swi fambise emahlweni swilo leswiya hinkwaswo leswi va swi lwelaka laha vet ma swi twisisi na mi twile se loko va huma va nyizela youth hi Botshet mo langutisa ka site ra correctional service hala ku nga na va Ronald Dlamula swilo swi famba kahle ngopfu laha a ndzi ze ni twa ku va na njhekanjhekisani wa ku ri leswi a swi fambi kahle leswi swi nga va swi ri kona ti-problem there and there but lexi salaka i ku khome youth swilo swi famba right a va humi va nyizela vana lavantshwa hi Botshet vona va ta sala va landzelela hi le ndzhaku va kombisa ku hayi laha mi nga kandziya hala laha mi kandziya hala mara ku nga ha ri vona laha hiko mi nga ta vona swilo swi famba kahle hi Botshet ni mi twile a hi kumeni mahungu ya misava na amukelo ngoveni ndlela leyi ya ka yona ka amukelo hi leyi Maluleke sasela manje Toyendo 91.3 FM Makombalela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. n'wina tanihi vahleri loko mi kha mi vona vandla ra tipolitiki leri nga na swirho swimbirhi ri kha ri dodombana na mhaka leyi van'wani va nge yikulu swi tisa yini kambe i mani luya wa risimu leriya ra ku loko mi yingisela kahle ingaku hi lo tala ngopfu kambe ho va mune ntsena loko wo languta vandla ra ATM i ngo hleketa ku va tele ngopfu xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula khensiri amukelo ngoveni na mahungu ya misava ya awara yan'we u ta vuyena man'wana sweswinyana ku nga ri khale hi hafu ku pele awara yan'we a hi byela ku mahungu ya awara yambirhi ya ta va yimise yini kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela ni Khalanga Pat Mathebula in'wana risima to jimo xitlhangomo xingiritano wa xicecana makunela wa ndandasi xiphemu xa vumbirhi lexi xanangonako Afrika Wa Vulavula hi lawa xa ku xandla na wehe twa n'wangulo wa wehe hi ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka Mathebula dp@sabc.co.za and Afrika Munghana i Twitter handle Afrika ya C handle ka sweswo u nga kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe hi bela riqingho ka 015 hi ndlela leyi hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa wehe ka mhaka leyi nga ka yo hi wihi hi ndlela yoleyo va nhlangano wa African National Congress komitinkulu ya voho yi vuye yi hlangana ku hela loko ka vhiki aka nhlengeletano leyi a va ku a hi nhlengeletano yo hlawuleka kambe nhlengeletano ya tanihi ntolovelo nhlengeletano leyi yi fambe ku za ku va vusiku hi ka hi langutele na ku twa n'wangulo kusuka ka president lava va nga a ku languteriwa ku va ta vula xo karhi
kambe ke a swa hetelang swi vatani nakona mutla ku langutiriwa ku kata tlhe ku va na nhlengeletano ku yisa mahlweni nhlengeletano yoyo liya hi ndlela yaleyo kahle ku endleka yini ku pfumala loyi a nga ringanyetaka ku a hi pfaleni nhlengeletano a ni ngo loko ri na nhlengeletano mi vona yi teka nkarhi wo leha ku ka ku jikajikiwa kumbe kha ku vulavuriwa timhaka to kala ku hela van'wana va hetela va fika kwalaha ka ku hayi ni ringanyeta ku nhlengeletano leyi hela la ku amukela Professor Tinyiko Maluleke bula na bona ka mhaka leyiwani hi twa ku na vo va ri van'wana va vanhu lava va ri ku xuxeni ni va vonini ni le ka swin'wana switichi swa thelevhixini va kha va xuxa va ri mirindelweni kambe ke a hi humangi na nchumu prof nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene enhlekani Khalanga enhlekani na le ka vayingiseri ni nga tsaka loko u byela ni lava le ka ntekwaxeke ku va hamba va ni nghenisa hi xinavetiso lexi ni nga sungula hi xona namuhla a ta va nyiketa xona prof a ku ri na mirindelo endzhaku loko ku hela ka vhiki loko hinkwako vanhu a va ri na ku langutela ku tlhela ku va na swivulavula swa ku nga hetelela ku fike yini ku endleka leswi ku va na mirindelo tolo ku languteriwa ku president va ta vulavula na rixaka va nyika marito ya vona yo pfala nhlengeletano leya laha kumbexana ku nga twalaka na swiboho leswi nga hetelelaka swi va swi tekiwile ku fika sweswi ve ri nhlengeletano leya ta tlhe yi kungela futhi swi vula yini leswi mirindelo mi nga wu hlayi tolo hi tlhele hi nga tlelangi vunyingi bya hina hi karhi hi lava ku twa leswaku xana vandla ri bohe njhani ri fike kwihi ku ya humelela yini swi le rivaleni leswaku mintlawa yimbirhi kumbe yinharhu laha ndzeni ka vandla leyi nga na ntamu swinene hi nga zaka hi vula ku kumbexana ntamu wa koho wo lava ku ringana hikuva swiviko leswi hi nga swi vona eka maphephahungu ku hela ka vhiki leriwa ngopfungopfu matolo a swi ri leswi swi kombisaka ku bananiwile hi marito ku jikijelaniwile hi maribye na tinchila ta marito loko lavaya va ku xa n'wari van'wana va ku xa nkengera ku zela ku fika laha va nga swi koteki a ku boha mhaka ya vona yi hela onge tiyisisa xa mhaka loko ku ri ku swiviko swi nga koho swi na ntiyiso kambe leswi va vikisaka swona vanhu va kona nga ku va na munhu le ndzeni loyi a va yingiselelaka a vuya ta va byela ku ku humelele ntseni a hi nge swi kaneti hinkwaswo leswi va swi vulaka kambe hi ta tiya kahle loko se president Ramaphosa a ta va a vulavurile hikuva ku na lava a va ku xiboho lexikulu xi nga tekiwa hi lexo kulukumba Makhashule na van'wana vo fana na yena va nyikiwa vhiki eku veni va suka aka va endla leswa step aside a hi ku hlongoriwa ntirhweni ku va ku yimanyana ha tlhela onge mhaka yaleyo hi yoho leyi ku nga bananiwa hi rhanga ro hisa hikokwalaho ka yona leswaku hawu se miri wa famba Makhashule na loko a famba na hina hi ta famba ingaku van'wanyana va threatene hi ndlela yaleyo va xungetile leswo va ta tshiketela va tele loko ku ri ku yena wa yimisiwa ntirhweni mhaka hi leyiwani wena Khalanga vandla ri tibohile hi roxe xiboho xa step aside a hi xileriso xa huvo kumbe court ya tiko leri leswaku n'we va ANC fambani mi ya endla step aside a hi xileriso xa white monopoly capital yi nga te n'we va ANC xikolokolo loko munhu a langutane na milandzu n'wi yimiseni hi ro vandla ro n'winyi hi roxe ri nga rhumiwanga ri nga susumetiwanga ri nga teka xiboho lexi tanihi xiyenge xa ro vandla xa ku lwa na vukungundwani na ku hunguta vurhangeri lebyi nga basangiki evandleni se ongeti loko va teka xiboho lexi hi 2017 mani ku va tihlekete kahle va tshame hansi van'waya timpandla lava nga na tona van'wanyana va khomakhoma swilevu lava nga na swona leswo leha ku veni va za va fika laha ka ku hi lava ku endla step aside kambe sweswiwani swo endla u nga ti step aside liya xo sungula yi ta hi le handla yi humi ka vona xa vumbirhi onge ti step aside liya yi endleriwe va Pat Mathebula na hina va mbuyangwani loko ku ri lavakulu a yi fanelangi yi va khumba se i swilo swinharhu leswi wena Pat aka nkarhi loyi hi hundzaka ka woho sweswi swi karhataka vandla ra ANC hi ku vona ka mina xo sungula timhaka ta ka Mkhwevani leti se ti nga sungula le a palamende
ta vulavisisi lebyi byi nga ku endliweni lebyi nga ta hela hi vote ka kanetaniwa swinene hi mhaka yaleyo timhaka ta ka Magashule loyi a karhiki ku ya ecourt hi nga n'wi vona kambirhi kanharhu a ri ecourt se hi to teto na tona ni vonaka leswaku va banana ya vunharhu i ya nkulu wa munhu khale ka president loyi a nga te le ka zondo a mi nga pfuki mi ni vonile loko ri ku mi lava ku ni khoma tanani mi ta khoma mi tiyimiserile so leswinharhu leswi heyi swi vanga hasahasa na hoyihoyi la ndzeni ka vandla hi ndlela leyi yi hlamarisaka swinene swi ta va xihoxo loko endla ingaku yo va mhaka ya ku Magashule a yimi kumbe a nga yimi hikuva a hi yena ntsena loko ni swi twisisa kahle loyi a fanelaka a yimisiwa kuve loko xiyimo xi te tani prof ku ka ku langutiwe na nkarhi lowu hi nga ka woho tanihi tiko wa ku lwisana na xitsongwatsongwana xa COVID-19 lexi nge le ku kavanyeteni mahanyelo ya vutomi bya vanhu ka siku rin'wana na rin'wana ku va na tinhlengeletano ta muxaka lowu ti tekaka nkarhi ti nga heli leti ta la kaya ti khumbaku leswi swi khumbaku mina na n'wina na mani ti ta vulavuriwa rini naswo loko xiyimo xi te tani ko fana na sweswiwani hi vulavulaka ka ha languteriweke timhaka ta ku va va tlhela va tsandzeka ku landzelela xiboho lexi va nga xi teka vona vinyi swi vula yini heyi mhaka hiyo yaleyo hikuva ANC i murhumiwa wa tiko siku tiko ri nga va vhotela leswaku a va ngheni eka mfumo a ro va rhuma leswaku fambani mi ya vumba marhengu ya ku antswisa vutomi bya hina vaakatiko fambani mi ya fambisa mfumo wa tiko leri mi susa lava a va wu khomile malembe yo tala lava a va xanisa vanhu n'wina mi tisa ku hambana evuton'wini bya vanhu loko va hlawuriwa a va hlawuleriwa ku ya aka swikolo na mapatu na ku antswisa ikhonomi na ku endla leswaku mintirho yi vangeka na leswaku loko hi hlangana na mintlhontlho yo fana na leyi nga va na yona ya ka COVID ha ha riki na yona na sweswi voho va ta hi pfuna kambe ku fikela sweswi ongeti hi loko vandla leriwa ri dya nkarhi lowu tala swinene ri ri akulweni ro n'winyi kwale ndzeni ka rona van'wanyana va ku hina hi va ka Magashule van'wana va ku hi va ka Ramaphosa van'wanyana va ku leya ka hina faction yitsongo ku ri na leya ka n'wina no lava va ku ya hina yitsongo ku ri na leya ka n'wina ku phikizaniwa hi ti-faction se vandla leri dyaka nkarhi ri karhi ri ongola swilondza swa ro n'winyi ri tshika ku ongola swilondza swa tiko na timbanga ta rona ri tinghenisa ekhombyeni ra ku veni ku fika laha vanhu va nyamaka mongo hikuva i khale vanhu va karhi va joyinisiwa ti-faction loko wo hlangana na wun'we wa vona i ta ku hayi lavaya va kahle lava nga kahle hi lava va lava leswaku hinkwerhu ka hina hi hlawula tlhelo kokwalaya ka ANC mani ta ku loko a swo koteka ku vaakatiko va tiko leriwani va nga pfumeli ku hlawurisiwa matlhelo a va sindzisi leswaku we ANC hi korhokeli endla leswi mfumo wu endlaka swona u endla kahle hi nawu u ya emahlweni leswi hi fanelaka ku sindzisa eka swona hikuva sweswi se ku ho timhaka nkulu ta tiko hi langutana na Magashule hi langutana na Ramaphosa hi langutana na ti-faction leti nga ndzeni ka ANC leti hi ku vona ka mina ti nga yiseki munhu amahlweni hambi ro vandla ra ANC kambe loko ri hlawula rero gondo hi ta ku yini kumbexani va ri hlawule hi ku swi lava kambe hina a hi lava ku va tirha ntirho wa vona ku nga ri ku nghena etimhakeni leti se va nga pela ngopfu eka tona va ta huma kumbe va lava ku humesiwa well xikombiso hi xexi Patrick nhlengeletano yi sungurile a yi fane yi hele tolo a yi helanga a ni tsundzuki eka matimu ya ANC ka malembe ya lama 25 swi ve kona swo fana na leswi swa ku nhlengeletano ya ANC ya NEC ya ANC yi sungula yi fika yi nga swi koti ku hela hi nkarhi lowu a yi fanele yi hela hi wona ku nga ri hi ku tala ka timhaka kambe ku ri hi ku kanetana ni hleketa ku ri nga va ri ro sungula se va tlhela va hlangana 47 loko vo ka va nga heti swi vula ku na mundzuku nga ha hlanganiwa na mundwani kumbe vhiki reri to ze ri hela
va ha ri ku hlanganeni va lulamisa timhaka teto so mhaka i ku sweswi mina we hi nga ku vulavuleni swintlawantlawani sweswiya a swi karhi swi baxibakele matolo a swi ngo to ya mahlweni swi hlangana ku yimiwa hi tikonakona ku hlanganiwa a tindhawini to hambanahambana ku kaneriwa leswaku se hi ya endlisa ku yini ku ya emahlweni every time mi va na break yo leha i ku va mi nyika nkarhi vanhu va ku ya va ya kunguhata maendlelo man'wanyana yo hambana kumbe yo antswa ku tlula lawa a va ri ka wona ku kondza va hlula se a ni swi tivi leswaku vandla leri ri ta humisa ku yini hikuva lexi xi karhataka ngopfu eka vandla ra ANC i ku veni a hi ku veni ri humisa ntsena swiboho swa ron'winyi kambe i ku veni na ti-structure ta ron'winyi ti nga tekeriwi enhlokweni vonani integrity commission a va hi byela ku hayi yi ta nyikiwa matimba yi ta tiyisiwa hinkwerhu hi ta yingisa yona kambe integrity commission ya humisiwa minkarhi yo tala so ku huma ka vona eka xiyimo lexi va nga ka xona wena Khalanga ku ta va loko va sungula ku xixima structure swa vuvinyi va wisa ku tshama ku karhi ku tumbuluxiwa swintlawantlawani swa le handle leswi swi ngo yisa emahlweni ti-faction ta ANC kambe va hlonipa structure swa voho swo fana na yo integrity commission hi laha yi tirhaka ha kona va yi nyika matimba va tlhela va yi seketela hikuva ku fikela sweswi a ni swi voni swi humelela so loko va nga ta endla sweswo a ni voni leswaku va ta huma kambe mina na wena hi nga pandi nhloko hi vilelela ku ANC a yi humi aka xiyimo lexi hi swi endla priority number 1 priority number 1 ya hina a ku vi ku vutirheri byi va kona etikweni machudeni ya pfuniwa leswikolweni loko ya lava mali mapatu ya akiwa timhaka ta ka Eskom leto pfa ku timiwa gezi siyerisana hi rona a ti heli swi lulamisiwa swilo hinkwaswo hi swona leswi hi fanelaka ku pandza nhloko hi swona ku tlula ku veni hi ku xikolokolo makhaxuleni na Ramaphosa a va hundzuku vanghana hikuva hambiloko vo va vanghana loko ntirho wu nga humeleli lowu va nga nyikiwa wona a swi nga hi pfuni nchumu hina Prof ni mi nyika ntirho kaya wa ku a hi tweni ku va ri yini loko hi va twile hi ta twa ku swi vula yini ya hi to tlhaendla vujelejele namuntlha hi ta rindzela namuntlha leswi va nge va hlangana na madyambu loko vo hlangana va teka swiboho a hi tlhe hi bula hi vona ku swi vula yini ku yisiwa ku yini emahlweni kumbe xana va le ka critical juncture leswi hi Xitsonga hi nge hi le mahandle ya tindlela kumbe va fike emahandle ya tindlela lava ANC va fanele ku teka yin'we hikuva mbisi ya nkoka yimbirhi ya patrol se maybe va fike ka xiyimo xa critical laha ku fanelaka ku hlawuriwa ndlela yin'we yo ya emahlweni ku tshikiwa tin'wanyana hi laha se mi komaka ku van'wana va ku hayi leyi nga yi teki a hi tekeni lava va ku nga yi teki se loko ho twa vulavulelo ra koho ri tikomba leswaku kunene se va hlawurile ni ta vula mina ni ku hayi va tikomba va tekele ya ximatsi kumbe va tekele ya xinene ni mi twile prof ikhensithi swinene ku fika sweswi vana na siku lerinene enkomo Professor Tinyiko Maluleke kwala ka Munghana Lonene FM makomandela ta vuya yisa mahlweni twana n'wangulo wa wena le ka 0152971855 loko tsutsumanyana hi nga va kuma vaingiseri va mune hi nga si fika makumu na nongonoko wa hina kambe sweswi a hi sungula ni kandiya laha kambe ya u kayela nongonoko walowo muingiseri wa Munghana Lonene FM ntovula hi ku va ta ku nyika nxaxamelo kumbexani hi nga huwa hi swoho ku sukusela namuntlha ku ya fika kwahala ka ravunharhu ne mi pfa mi hambi vo tirhisa timeline ya mina mi pfa mi ni tsalela nxaxamelo wa ku mi langutela ku vona ku minongonoko yi va yi tshamise ku yini loko hi sungula lembe ri xirediyo a ni vula ku a ni upfa hi huwa hi swona vaingiseri va me ni ta pfa ni kha ni vona ku hindisa ku yini kambe sweswi a hi amukele ni vuka etwa ku va angula wa ku ni vuka ehenhla kani komu Khalanga minjhani hi pfukile minjhani papa hi pfukile a khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'wena watani mi nga se za ni khumba timhaka ta eMozambique ni la ta hlamula muyingiseri wun'wana hambileswi mi nge mavonelo makwe i ntiyiso kambe leswi u nga swi vulavula hi Nelson Mandela ni twa swi nhlamba ka vanhu va ka Mandela hikuva vanhu va ka Mandela a va nga ta pfumela ku tshama na munhu lowu ka nga ri wa ka vona o a nga ri yena
na Winnie Mandela hi yexe manana luya leswi a ku ri munhu wo rhandza ntiyiso swinene a ta va a swi humesele khale a rivaleni mo nhlamulo leya eMozambique. kumbe xana i ntiyiso a hi n'wi tshike a ni chava ku n'wi tuturuxa ni lava a ta kota ku vuya kahle na research liya ya yena leyaku hi ta kota ku twa ku kahle khomi yini mi nga n'wi tshikeni a ta nkulukumba n'wi tshikeni a ta hlamulani yaleyo mi ri ya tatana AC yi ndisa ku yini lawa ti damelaniwini Khalanga ene a ntiyiseni eku loko president va vulavula na madyambu va ta tivisa leswaku tatana Makhashula a va nyiki nkarhi wo wisanyana va basisiwa a va se voniwa nandzu tatana Makhashula kambe a va step aside va za va basisiwa vito ra vona leswi ya ku ri ku ta hambana ku ta va na ku hambana ka ANC ku huma vandla rin'wana a swi nchumu kambe loko ko va ku tlhavuriwe xifambi lexi xi kulukumba ku nga khuvukungundwani endzeni ka ANC na mfumo hi woxe Khalanga ANC yaleyi nga ta va yi sele yi ta tlhela yi votiwa kambe hi vaakatiko hikuva yi ta va yi kha yi kombisa ku lwa na vukungundwani kambe loko ko va ku fe yo ANC ke hi ku a ni ngo sweswiwani ku na nxungeto wa ku nga tlhela ku va na lava va tshikaka ka NEC loko va tshikile ka NEC ivi NEC yi collapse loko yi collapse ku laveka ku ta va na nhlengeletano wa xihatla Khalango ma swi tiva leswa venge ku na ku lwa nyimpi leyi mi nga yi luza leyi lwaku hi va maxapile va lwa nyimpi leyi va nga yi luza va hluriwe khale vonani loko ku ta votiwa nkarhi lowa palamende ku mhaka ya Mukovani ku ta vulavuriwa hi mhaka ya Mukovani 170 ya timembara ta ANC ya palamende ti vote ti yimana ku Mukovani a famba na ti yimana xiboho lexi so 60 hi yo yi nga sala ku hayi hina hi tsandzeka ku vota hi tsandzeka ku connecta ka inthanete siku yini swi sala swi mi nyika tinhlayo Khalanga ta ku va hluriwe khale vanhu lava na laha kwalaha ka ANC ni na ntiyiso wa ku vanhu lava va kokela vuthela a va fiki 30 leraku kusuka ka vo swi nga endleka swi nga fiki ka ku khisamisa NEC hi ndlela yaleyo swi nga fiki ka ku khisamisa NEC so a swi pfuni nchumu ku leswaku vona matwaku i thonsi andeka lwandle vanhu lava kambe munhu loyi a yivaka Khalanga i na huwa ngopfu ku ri vanhu va n'wi vona a ri munhu lowunene wo lunga loyi a nga lowunene leswaku i fana na munhu loyi a mi xavisela swidzidziharisi a tlaku hayi nga vileli xikwembu xi ta ku pfuna xikwembu xi la hina mara ka mi xavisela swidzidziharisi leswi va endlaku swona lava va eMozambique va lava ku ti vuyerisa ku vula ka professor va busy na timiliyoni va nga hleketele loko munhu a za a tsandzeka ku akela munhu yindlu ya ku lunghisela munhu yindlu ya asbestos Khalanga ya kha hlala ka bindzu letikulu vana va ye va driver timovha letikulu a tsandzeka ku lunghisela munhu loyi a n'wi vhotaka mundzuku a n'wi ta premier kumbe a n'wi ta man na mi twini vuke swona inkomo nakuloko a humela so Hlayiseka Robert Mathye ni Khalanga Pat Mathebula mana siku leri ni mi tiphina ku yingisela mungena lona ni FM ni vula n'wena va longa kwala tlhelo hlayisekana ni Khalanga tata